From beginning ni sini ending pajonto जों program na success khalai ang tangkai sini leader of five kok sai thangmani a message balai meaningless hayongo bibhinno jagao जों nukhajango lai thangda gabang ma jagao leader of five kok sai thangka leader of mountain hoite ongkhore thangka gangkai undiscipline nong layo bulai layo tong layo tera layo hospital lago sogoi layo abone bagai so ang norne thame humbly request layo Oma hai jate sini bising ta ong tho ini salsa te khara salsa sini 2 दिन ne bagai program tongo a program na जों group socio culture organization ne bising ti khlaile जों sara tiprawa amona जों message khlainai jot लाख boro gong tong ba hazar boro gong tong ora jagawa jara phainai rokna peacefully babe जों borona sini culture sini traditional ne own traditional ne culture mosamang rsamang musoimo amona जों शान्ति babe जों borokna phunogoi rahmana ne bagai ang jot ora phain sapainai jara committee o tongnai especially committee tongnai ro nara responsibility mananai kono jate तुम्हें good environment जाते आवा bad environment जाते create आम तो responsibility उसटम responsibility committee रख माना नहीं provision अंदर जदि corporation लाये हम कंकाय सिने state government हम तो बा ADC authority हम तो सिने representative रख तों नहीं बा आरुखा दफ्तर तों नहीं बरं अंदर सहयोगिता सान्दी बा सहयोगिता खलाइदी अमसुन कौ कचरे न आने कौ थाजा थाने समालेवा आंग औरना मथाका जतन हाइन हाइ तेवेशा फजा ग्रीने होंगे जतने सात मांगा जतने नुकुंगा का सिने आमा मालूमा जतन हामरी खलाइतम कबंग मा family वो ताक बो सिने बरोरन बिसिंगा बा TRP NPTJ department ताबो सिने कबंग मा सिने बरोरन के बागे जरा BPL category जरा अंतोदय category that means जरा family income बेला less बरोरन family वो monthly 5,000 income फनो करे अमो हाई family रखना जों बाहायके बरना proper education नाय बरना बाहायके proper educated स्लाम नाय बरना family वा जों बाहायके शिक्षित सराय स्लाम नाय आबुना वन सबैनो सिने गवर्नमेंट अफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तेसिने त्रिपुरा हस्तेने स्टेट नेसिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेसिने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिसिं ते खलायै ताबक एकालय स्कूल कबां मा जागावो एस्टाब्लिश खलायजागै दंगो एकालय स्कूल आंगननि थानो कबागो अबसिनि कैसिया ताबो फेस्टिवल नि जरावा बातिनि कैसा इम्पोर्टेंट नि जरावा जों मा सामानि कारणखा जों मा हाय प्रोग्राम जों विभिन्न समय जों मालाया ताबो सिनि एजुकेशन जों जदि प्रॉपर सिनि फैमिली नि बरनो जों जदि एजुकेशन रुबै मान खांखांखाय जों खुद न सोसाइटी नि बागै सोसाइटी न लीड होनानै बागै जोंबो कैपेबिलिटी होंगो बा जोंबो सफिशिएंट जोंबो योग्यता होंगो आबनि बागै गवर्नमेंट सफिशिएंट चेष्टा खालाय दंगो बाय डिपार्टमेंट सफिशिएंट चेष्टा खालाय दंगो सिनि बरनो शिक्षित स्नामनानै बागै ताबंगरम लुखना रिसेंटली सिनि त्रिपुरा हस्तिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने होंगै JRBT रिक्रुटमेंट बोर्ड ने बिसिंगै खालायै ग्रुप C रिक्रुटमेंट क्लांजाखा ए जे ग्रुप C रिक्रुटमेंट क्लांजामनि क्षेत्रआव जों तामो लुखा गोबां कैंडिडेट सिनि ST कैंडिडेट फनोंथो बा नॉन ST कैंडिडेट फनोंथो गोबां कैंडिडेट नो ट्रिपल MA जात अमो हाय बररा पर्यंत अमो हाय कैंडिडेट पर्यंत से ग्रुप C आबनि रिक्रुटमेंट क्लां थानिबा बा JRBT रिक्रुटमेंट क्लां थानिबा आरो जागावा थाङै पार्टिसिपेट खालाय दंमै कांकांकाय जों नॉर्मली माध्यमिक पास बा नॉर्मली जों क्लास 12 पास बाय जों बसकांगो गवर्नमेंट नि जॉब जों आरो जागावा पार्टिसिपेट खालायनानै थांकांकांकाय जों बरक बाय कॉम्पिटिशन खालाय जों बोसो जरा टिकि नायबा आबनि बागै ताबो फ्री ऑफ कॉस्ट बा विदाउट एनी फी बा विदाउट एनी कॉस्ट आरो जागावा सिनि सराय रखना फ्रॉम क्लास 3 to class 12 बा क्लास 5 to class 12 आरो जागावा सिने एकालय स्कूल ने बिसिंगते खलायै गाहाम सराय रखना कैसा एजुकेटेड स्नामना ने बागै कैसा अपॉर्चुनिटी साख सामना आंबेले के प्राउड मा खलायो तामने बागै गागाय सिनि सोसाइटी ताबुगले खुद निजी बास आवै निजी लीड खायने बागै तमहेन सफिशिएंट जों कैसा तमहेन बनो जों सुखा सफिशिएंट जों ताबु मानखा जों जरा जरावा आबनो साबता मावनाय दिनैनि यूथ जरा तंनाय दं बरनो सिनि सोसाइटी न लीड रुबै मानाय दिनैनि यूथ जरा तंनाय दं बरनो सिनि सोसाइटी नि बागै भविष्य बा इन फ्यूचर नि बागै सिनि सोसाइटी नि बागै बरनो सिनि बैकबोन आबनि बागै आनि पर्सनली आं बेलेखाना हामबायमा रो जत रेस्पेक्टेड सिनि मीडिया फ्रेंड्स रखना नरबा हायनो अम हाय सिनि इम्पोर्टेंट
Amahai sini kaisa important sini festival no na coverage khaine bagai Haimane bagai asal khasal Agartala ni kebo phaikena Khowai ni kebo phaikena Ambassa ni kebo phaikena Shanti Bazar ni so abone bagai ang narokna personally ang narokna balaikena hambai marubu narokna tamahen bus kanga narokna sini society ni bagai bobot cha yang narok bororong ni thaniba sini society ni thaniba narok abono coverage khlainai abone bagai narokna balaikena hambai marubu tei kaisa gangkai jehetu sini ama bro TRP and PTSD department ni related tongo they organize behind us ini bro socio culture organization ni bising ti ang bus kangan ne thanibo abono sang tamahen chai togo sini TRP and PTSD department bising ti jong jora wa belai khano khathiyo tamno tiyoi sini bisingo kabang family tabuk butongko uneducated poribar tak butongko Tabu kabang family uneducated tongko uneducated family rokno jong bahike society ni thaniba jong samango thepa nai ba society wa jong bahike borno lead khaine bagi responsibility ya pannai tabuk sini government of India ongthong ba government of state ongthong ba sini education authority ni bisingti ongthong especially sini society ni bisingo education of the belai serious sini bororona bahike কিন্তু আনফরচুনেট বো বাহিনা তিনি তমেহেন আর্জেন্টলি গুয়াহাটিতে দিল্লিব বিনি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম তমানে বাগৈ ব ফাইমালিয়া ব বাহিনা মেসেজ নহরে শহরকা নেক্সট ইয়ার অঙ্কাঙ্কাই জেখলাইপনা ফাইনানে বাগৈ ব চাইতক নাই আংথাই কাইসা কবংনানি মসুঙ্গো আংখানাকালসিনি অনারেবল চেয়ারম্যান এবি সিংতিयै বিএস কোনে বরংমনাং শান্তি রাইডিয়াং এবি সিংতিयै जों दागलायबाय इंकाय 30 फार्स्ट टाइम एकेबारे 31 बोसोर जों पालायलाय दङ बा पालायलायखा वाइसापना जों इन जोंनि त्रिपुरानि कैपिटल इन आगरतला एरियाव जों वाइसापना खलायलाय मालायाखौ एवरी डिस्ट्रिक्ट बा डिफरेंट ब्लॉक एरिया बा डिफरेंट सब डिविजन एरियाव खलायजखा किंतु जों आगरतला हाइकाबा त्रिपुरानि कैपिटल आगरतला हायो जों वाइसापना खलायलाय मायाखौ आं नरनै थानायाव कबंनाय मोसोङो एज अ डिपार्टमेंट मिनिस्टार रंगै आं कबंनाय सिनि प्रिपारेटरी कमिटी बा बीएस कोनि सिनि रेस्पेक्टेड जत प्रेसिडेंट ऑनरेबल जत रेस्पेक्टेड लीडर्स रखना कबंनाय नेक्स्ट ईयर जों टारगेट नालायनाय इन त्रिपुरानि कैपिटल आगरतलाव सिनि बीएस कोनि बिसिंथि खलायै हजाग्रिनि फेस्टिवल ना जों आगरतलाव सेलिब्रेशन खलायलायनाय तामाने जत यस और नो जे यस नै र याक्तिसला सबसबा आगरतला खलायनाय मुसो only few members mis आगरतला खलायनाय मुसो गोफो जाय होक जों बसकांगो सिनि खानाते सालसा तंखौ for 2 days नि बागै जेने देबो तमायहेन इम्पोर्टेंट सिने लीडर फाइनाय बर देबो कक सालायनाय आं सामानि कारण गांकाय और ताबुं लोक तमाने सिने गंदा दैसा स्कुल न खावो आसु बर गोबां मासो जि सपयाखौ सिने मोसामुंबो स्कुरु सुनियाखौ इवेन सिने तमायहेन नसामुं रक्से सेंजायाखौ only लीडर रक्सिनि से बास हन्दलाय दंखौ ताबु सिनि कल्चरल प्रोग्राम जदि सेंगै थांगा गांकाय और जागाव स्पेस तो दंला अपने बागै जों बसकांगो नेक्स्ट ईयर जों प्रोग्राम खायने बागै कैसे स्पेस कतर जों वान सकलायनाय तै कैसा नरनै थानिबो बेलायखना आं हामबाय मारो दिनै तमायहेन सिनि विशेष कलै सिनि त्रिपुरा मीडिया रखनो लास्ट 5 years नि जरावा जों नुखा गोबां मासिनि त्रिपुरा कैसा प्रोग्राम बा फेस्टिवल बा डिफरेंट कम्युनिटी नि जे ट्रेडिशनल फेस्टिवल रकम फ्रगम गांकाय जोंनासो मीडिया रकनि संका जों नुगिया बा खरकसा मीडिया ना जों अनेक रिक्वेस्ट खालामनाय बिसिंगो लास्ट 5 years नि सिगां रकम गांकाय जों खरकसा खरमै सिमिसि जोंनि प्रोग्राम रगो जों तलाङै मानो बा सगरै मानो किन्तु ताबुकनि जरावा जों नुक फायका ताबुक डिजिटल बा ताबुकनि और डिजिटल नि जरावा विशेष खालायसिनि और जे गेस्ट दंनाय रग मैक्सिमम यूथ बा यंग एज और प्रोग्राम पार्टिसिपेट खालायनाय रग बिसिंगो मैक्सिमम यंग एज बिसिंगो बांकोगो
tei sini media person log ni bisingo bahaina media friends log ni bisingo bahaina maximum sini youth generation log ni bisingo ba youth wings ni bisingo ba youth S ni borang manang sini Professor Dr. Manik Saha Mahodoy bona Hojagri festival ni onggoi khaka hamya pharo tei kolomong ya pharo ang jorana ni sakango sini tini ni chief guest sini honorable minister tribal welfare department ni bo request khayo asuk jora kolok tanadi yang borok mat pungre olong kai jeng tamahin cultural program dati phunuk dehne pressure jagana hoiga lama ka sojagana aun bagai asuk jara tana dehne sabu jehetu ang asuk jora kolok nagla tini belai kheno tong thokmani te sini bro dakubuku rokne bagai belai important sal tini hai salna jong prai 1 year tei jong jotono nasing laimane bisingo for 2 days ni bagai sini 31তম sini Hojagri festival sini group socio cultural organization ni bisingte khlaioi tini wa program khlaijagai tongmani bisingo belaike hambai maru sini honorable pandani chairman sini boromana president bro socio cultural organization ni boromana president Santi Rai Riang te hambaya pannai senior pandau paisok paijak sini Tripura hasteni honorable minister tribal welfare department government of Tripura ni boromanam Vikas Dev Burma sini ata te paisok paijak sini boromana honorable MP sini boromanam ata Reboti Tripura te boromanam Sri Boboranjan Riang honorable sini EM te borong ganang sini honorable EM Rajesh Tripura te borong ganang sini honorable MLA borong jog sini sister Nondita Devorma Riang te borong ganang sini brother MDC Sandeep Riang te borong ganang sini Dombo Nagar Adi Block ni borong ganang BC chairman Prem Sadam Tripura te honorable sini Dolai district ni ADM Saheb Biswajit Pal te hambaya pharo especially sini taklai ne Hojagri festival na tiyoi organize khlainai especially preparatory committee ni sini boramanang convener te chairman te committee ni joto respected members especially sini MDC ata Bhumika Nondoria bo belai kheno program na success khlainai bagai last 15 days boy ekdom tame hinchini administration through soi khlai bibhinno line department te sine meeting ro khlai mane bisingo balai chai togoi tini mohai program song balai kheno naithotok song nokha abone bagai ang bona balai kheno ani TRP and PTG department ni as a minister ongoi ei bro cultural bro socio cultural organization ni je taklai 2023 ni bagai ba message rahoka taklai 2023 ni Hojagri festival phai mai afano next year Hojagri festival bo jeklai pano phaina ni bagai chai tokna ebong phainai nei bo chungna kog rahoka tei kaisa sine sem sine Nograi kotol chungwan sokmane sine Tripura ni